tu chunga hi pathian dan thupi som la a dan thupi alina cholngahni chungchang tu dol hi ni kholim diwing kadai sa in Hiche hi Bible subject a hi in ibon chawa Bible thu chu ingai nom deu ka ta sani amo manga jong channel wa hi Bible thu jing kil i hu lo hamna Bible thu chu koi ma chan ingai da deu ka ta san pon he Bible in cholngahni chungchang subject he saya Jesu Christian jong ani saya sol cha te ho zo sin jong ani sei jinga hi le tu na he e hoding a jong ki phatlam na i ma cha lo hi la hang san ta cholngahni subject chungchang jong i sei the hi ti chu ka phone do no ma he chule hi chi thu dol hi tu la sunga hi main subject la focus a ka hin nei ding a hi in ya chu do na tam ta nei nom hoding a jong kot lin ta kyong jing he ti chu kain het sa ma sat he i subject hui episode next by next a kain sai ding a he ine ke ulim na diu chu Bible in cholngahni chungchang thu dola ipcm ti ho hi hong hi ding a hi e koi ma cha su boi na ding su lung na ding hung hi da han lang pathian thu in ipcm ti pa yo chu insta lang gut diu a chule ki pat masang wa mizo si ang le viewer ho anga ka phone do nom chu ke hi cholngahni thing ta ni sagi ni Saturday ni chu pathian ni a hi ti ki chen ta a he a hawin kaya pathian homi ka he hinge hapta lung ke ni khuzo si kumlung hlalunga chu pathian ho thei a hi in homo ima cham pon a he ain la ni khuzo si hi cholngahni thing ni sagi ni chu hi lo he so pite ho cholngahni ki ti ni sagi ni chu a hi ti Bible a se hi chu ni khudang zo si to ki hi na hong hi a he mi abang bang chun hapta lung ke ni khuzo si a hi pathian homo hi poi chongle ho jang ko ho jing we ati hi chu aphamo in asita ve iti nawi ma cham poi pathian chu hin khulhum iza kai phat din ni tina chu hoding mong chu hi ain la hapta hlong ke ni khuzo si cholngahni thing hi lo ai ni khuzo si chu cholngahni thing hi thei lo ai ni khuzo si chu cholngahni thing da na naman gut na pathian ka hojing nai na tia hai le chun pathian pa cha na chan ta sanga chu pathian mit ma chu mit tha si chu teng ta le ato ding hello mi bu mi thing lo chan tho ba bi hi thei he ya chu Bible in ni sagi ni cholngahni thing ati pa chu i het ungai he tu la ya jong ga vat dinga Christian tam ta lhagau mi dim set pathin a he na he jing chu ding ta la khuwa alam zo na hlim je zu jing a hi wa nga chu Bible say bonga cholngahni ku thing ni lawa Sunday ni hapta khat a dinga ni khu ma sani pai pathin ni da na gela hawin kai pathin haw kitam zo mi atam zo majority Christian ki zo na tunia hi chimi ho chu imu sitwa itei tom nau thu isei no mo hi po in aje chu ko sopite ho leisi na hi cholngahni di ta nit lo mi hem tam ta jong wan gam kai ding ai aye chu amo khang le a hin khu sung wa chu hitabang cholngahni thing thu ta chu am hodinga wa ani ki pinai lo hi kha thei na betsan a Martin Luther lo phat lai chu vetang vo cholngahni thing mi hon a het ma sat sanga Krista a chon phat na le Krista hu hi hi nau pa chu mi hon a het deu ni poimo ma sa hi cho ya chu amo khanga chu cholngahni thing ani nit po we tia koima judge bol thei po nai ai chu thutan di pathino min ama chun thuta chu ei hon i pha na chan chan wa mi te ane pui jingai ain la tu khanga hi pathian dan tu tieng ta la a cholngahni thing ta hi apoi modan mizo sin het theina khanga pathin ei koi oi ta in aje chu thuta ta san ki bul phu na di ta setan ani su si zo si chu tuai mizo si mu theidinga pathinin atha tun do su ke ta in hi chi khanga hitabang ki hil na ho hi het him zongle het him gulo te tia ta san gulo te ti hodinga chu ta san thu dola ilagaw in khowai thilha sa tam ta in tu theioi ya chu ta san thu git ya hi ka sopiti ho Bible a sei pawa pathin thu hi pawa hi le chun pakai nang thu thun nge ta kiniaw sa na lungkot hon na pa hi nei pama pakai nga ikipil ha di ti ka sei do nom ma sa he keijing jong masanga mi dang ho banga chu Sunday ni khu chu pathin ni di ta he ti ta sana pathin ho ni hi kan hi cho ai wanga kai ma ta in Bible kan ki vet na pathin tu ni PCM ti ho chu kain ki mu chin a ko na chu o ta san thu ki ti hi
abang bang hi min chi en lang mi asang azan zui dem dum han lang hi zong le Bible to ki tu lo theina lai hi ti ho chu ka hin het doi Hia chu Bible asay bunga Christian hiding chu kanomen Bible asay bunga kalson ding Pathen cha hiding chu kanadai asu tu na hi chalam pi kanezon he I Christian hinaw aling lalle ala sameti na ima champo ai na pakai na thu ka ngai no me say ngai obedience wi cho Pathen a dei chu ya chu tu na pakai na thu ka ngai lo na ipiumam na thu ka ngai lo na mun ipi zo umam ti pa zo ikido jing diu hi kadai sa he ya chu tu chunga hi chi chorngahni chungchang to dol Sabbath ni khu ki ti hi Bible ipiti sem ti hi ni ki liwin kadai sa in abula pa na achai chan ge hoi te ke cha ingai su ke diwa pakai mina kahintem ke nei we ama sa penin do na hi chi ni bol hi ti we Jesu Krista chu ipini huwa hoin ane kai gm I hu hing pu Jesu Krista nang le kei chon sit na zala hung ki tu da hung thia ai lat do pau chu leisi na he anoma ama chun anya wala ya pat le van gam ani kal chan gya chu ama hin ni khu khat ani na Pathen ni hauzi hi jin khu cho Bible ki chen tan hi tin sayen luk bung li chang som le gup chuin a sai lit do na nazare khuwa hongin chuin a chon ngai bangin chornga ani ki khop nei na alut in simding ading tai pakai Jesu Krista chu a chon ngai na bangin chornga ani sin hawina kai ti chu ki chen ta ki muai Pathen thu jang asime ti chu ki chen ta ki muai mitam ta in chornga ani ki ti hi Pathen hauna dinga hi poi ti chu mitam ta din na le pan sat na ngi ji ai na I ho pau Jesu chu a chon ngai na bangin hawina Pathen thu simding achi ati ki chen ta ki muai I ho pau Jesu Krista chan le nun le khan ho ivet kalwal wa e ho ninga kihil na le vet zui ding thil dang apoi mo pen ipiumam ka so bite ho lo ai ama chun a chon ngai na banga ti khat bei ni vei te po in according to his custom aj ama hin chornga ni thieng ni sagi ni chu ho in kaina ni manjing hi ti ki chen ta amas pena het doing ka dei sai na he ani na ki do no mu chu ai le chornga ni chu ipini hu ham ti chu ai mitam ta chon chornga ni khu di ta ki ta poi ti ai chornga ni chu ipini khom jong ki thei ta poi monday ko nai sim jong le Sunday chu chornga ani ni sagi ni ai loi le Tuesday ko nai sim jong le Monday chu ni sagi ni ma mai ipyam an I khu ki thei poi ati Bible chang simiti bin sim til bu bung ni chang nya pa chang thum chu simai le chuin ani sagi nin Pathen athil sim ana to cha chai jin chule ni sagi nin athil sim ana to zo sa kon aki chol du nei chuin Pathen ni sagi ni chu phat thei boin asu thing nei ai chu chini khwa chu Pathen athil sim le athil bo na to zo sia kon aki chol du a he ni sagi veili zen ta repeat in he Bible chung ki chen ta the 7 days of focus hi chini khu chu chornga ani khu thinga hi in ama sa penin Pathen ama ta ana to zo sia kon ani ki chol du ati ai le Bible mama chun hi chini sagi ni pen ta yong chu het theina devin het theina apikit in Matthew bung som ni lege chang kha chu simai le chuin chornga ni ki chai hapta ki patna nimasani khowa thienin Magdalene Miriam chum no chul han wedding chun ong lung hon a hi chornga ni ki chaya chu ipini khong lungam hapta ki patna nimasani hi chu la ya thokit ni khu itiu Sunday ni khu chung ni ai hi chu Bible in hapta ki pat nimasani ti Sunday chu thokit ni first day of the week hi ti chu miyo sin heaven ai ya chu first day of the week apa chu in simai le chornga ani chu nilgul lo hila Saturday chu hi ti ki chin ta kilanga he so le hi chu chornga ani tiu Sabbath ni ki ti hi vanui le sit pom piap ham le pause zakhat le nga hin ki bang chana Sabbath ati e calendar ni ki khel je ham elole tarik za chum ho ni ki khel je a ni sagi ni pa hi aki khel ma chanum point aki subui ma cham point Bible ni sagi ni Saturday ati pa chu abang hizing a he ti chu ki chen ta Pathen thun eihil no mo chu he athum na koiham chornga ani khu siam do a chu mitam ta chun chornga ani chu mosi hin pat do hi mosi khangzo ko hong kipan hi ti azong jong Bible chang sim su ke tawin het ha sai ma cham poi Pathen thun simple tal plain ta sei su ke
siam tir bu bung ni chang hat chang thum van ho le lei se chule sungam zo si cho ki siam chai tan chu in ani sagin in Pathen athil siam ana to cho chai jin chule ni sagin athil siam ana to zo sia kon aki chol doi chuin Pathen ni sagin cho phat thei bu in asu thieng tan ai chu hi chini khwa cho Pathen athil siam athil bol a to zo sia kon aki chol doi ya chu Cholngahni ki ti hi Israel te masanga kona anu mahita in pu Mosi ho pu Abraham ho pu Joseph ho na pu Noah ho khang masang pe ajong anu mahita in Adam le Eve khanga kona Pathen ki chen ta ani phu do sa Cholngahni thing ni sagi ni choi ta in hi chu ho hi Pathen thui ki chen ta le simple ta sei chu in sei koi le la nil na ding ima cham po in Pathen thun a sei chu ki chen ta imu wa hi le pakai tu sei bong ta ipiti sei ingai wa lungkot ipiti I hon diu ham ti o chu nang la ke ikin hi ti chu iki sei do no ma he alina Pathen a khut zong nge azi 10 commandment a chu Cholngahni thu ipiti seiam Bible hi tin sei 10 commandment number 4 tu na subject focus pen wa hin pro do bu bung som ni chang get apat chang som la khat chu simai le Cholngahni ni khu thieng ta nin ding gel do jingin ni gup sunga na na to a na to ding zo sina to chai ding hi ama bang ni sagi ni chu pakai na Pathen Cholngahni hi hi jini khu chule na ki ti na to lo ding nang ma na hin na cha pa hin na cha nu hin na su pa hin na su nu hin na gan cha hon hin chule na kot pi sunga na maljin ho hi vin koi machan na ki ti to thei lo ding hi aje chu ni gup sunga pakai jin van lei se ti khang len chule asunga am zo si chu asima ni sagi nya ki chol do hi heya chu pakai yen chol do ni khu chu phat the bu asu thi nga hi hoi lai Bible chang asim jong le chun Cholngahni le Pathen thil sim pa a hi na hi always connected hi ai ki khan thei lo hi Cholngahni a sei jin ding ta le keima ni gup sungin van le si ka si me van le si asunga thilm jo si ka si me kai hi thil sim pa pakai hi ti hi Pathen thun Cholngahni to ama creator hi na pa hi na ki khan thailo al hai ni chun pi sam ti tinga le Cholngahni ki ti hi Pathen hi thil simpa a hi ki het jingna memorial stone tabang hi ti hi 10 commandment jong a phon do chuting ta le Genesis langa I Bible chang simu yong chon a phon do jinga he chule 10 commandment number 4 na atwa I Bible chang sim na wa sei na ma achi peace imu kit wam ti tinga le Cholngahni hi Pathenin ami te honit ding jong api in chuting ta le ami te gam sunga hung pem lut ho zo si zentel mi ho khulzin mi ho yong abon chawa anit dinga hi chule mi him ho kyu kyu lo wa gen cho hon anit dinga hi ati chu ding ta hi Cholngahni ko na chu mi zo sin Pathen hi ei sim pa Pathen hi ei hu hing pa Pathen hi ei su thieng pa Pathen hi ti ki chen ta a het ding hi 10 commandment number 4 chu ki chen ta phon do chu ding ta le dan thu pi adang tam ta man lang hi jong le remember ki ti jang kha po in he chi 10 commandment number 4 Cholngahni thu pi pension gel do jing remember to keep the Sabbath holy ati gel do in ki ti chu thil ne ai po in ni khat ding le mi him ten ai in hei mil ding hi chungchang phai vanui le si hi hung bui ding global issue khat hung ding a hi chuting ta la ta san cha teu sin lep na lien pen hi chi a hin tu na hung ding ti chu Pathen ki chen ta ni mu a chu sim ti la ko na adan thu pi ai remember ki te ni ji ninu nga Pathen mel chi na sei mel chi na chungchanga sa khu tu dola buina hum ding ho galin ta oi sei so ke tawin hi chi tu dola buina pi pen hu ding chu haule bi chungchanga hu ding ya hi chi haule bi chungchanga chu Pathenin ami te zo si hi thil sim pa Pathen chu di ta ho na dinga a ko na hi chi ni kho chu a gel ro jing na Pathen a sei yong a ve vela thu phun ngai mu ta bi ni ya chu remember gel do jing ati pen chu tu ni nu nga hep na na to a ta san cha ten hep na in tu di ho to chun bon chang ke mat su ke dan chu Pathen thun ei ko mo he ya chu hi chi Pathen dan thu pi som la dan thu pi ali na Cholngahni chungchang tu dol gel do jing nia thu pi pen chun ki chen ta ei ko mu do chu a bailam pe na Pathen chu hi chi ni khu chana ki cholin chinal Pathen hi chi ni khu chu phat the bo in ni sagi ni chu asu thing e ti chu ki chen ta ki mu do ai chule hi chi Cholngahni thing ki ti pen hi Israel cha te ho hinga Pathenin 10 commandment ani pi masanga umai ta na he ka so pi te ho
betsana exodus bung som lagup chang som ni langa chu simale tunin nang hon hi chi hinewin aje chu tuni pakai na pathin dinga chornga ani ko thinga hi ati ya chu exodus bung som lagup na chu pathin in israel chate dinga mana ni gup sungsi sianil ha sa ja ni sagi ni le chornga ani ani ni sa mana ha sa lwa chuding tal israel chate yong mana hol la dinga pot do sa ji lowe hi chu na sa chu sim tila pathin in chornga ani sim sa pen chu mizo si chun ahin nit pe zinga hitai 10 commandment masanga kona ani kinit zinga hitai ti chu ki chen ta ai phon do pi he ba na ki do ki di chu 10 commandment he ki khial hitalo ham ti chu tu lai mi tam ta pan sat na hi ki he 10 commandment ki ti hi a ki khial ngai pon he Daniel bung si chang som ni lenga na hin dan thu ki ti hin khial ding khat omin ama chu sahi mi ti pau chu hi chileng pa chun kum jong dan thu jong ain khial ding ati antichrist bo chun pathin dan thu dawa hi in ama chun pathin dan thu chu akale akalawa le chat wedding sting ta le kai chat wedding ti bo cha tup ding an la pathin mi te christian nung ji ho ding a chu pathin dan thu agi khial na ding I ma cha am thei por he antichrist cha tian bo a khial ding a he proverb bung som tum changa changup chi simai le pathin thu zo si a thinga hin chule ama ta san ho zo si ding ama chu lum da la hi nangman athu ho chu belap hi be in achuti lo le aman nang ma pho sal na tin thu zo sei pa ni hi lo ding he pathin thu ki ti hi la do hab be im cham ngai pon a ki khial im cham po ti chu pathin thun ga ti a e gi sal na he ya chu so cha pol yong ki chen ta in a confirm kit in hebrew bung ko chang li na chi simai le ye chun pathin mi te ding in chornga nya ki chornga na cha om jing na la ye ati hi chi chornga nya ki chorna ati pen chu greek power sabbatismos kiti hi chi chornga nya ki chorna literal rest ta sata chornga nya ki chorna chu asai na mo mo hi chi ki chen ta a phun do aba na ki do num ki chu sol cha te hon chornga ni ani nit uvem apoi mo dan chana het a phata hi chu jesu christian ani hi ta vin adam li if khanga kona chornga ani ki pana 10 commandment masanga mi ho do sino ani ni tai ti ki chen ta in movin 10 commandment zo a kona jong mi ho ani to pe ti ki chen ta ni he ai le sol cha ti ho nang chornga ni ani vem ti chu he tu na het no mu chu hi nge ani diu he ka so pi ti ho bible hi tin se sol cha te bung som si gi chang ni chuin paul a chon ngai na bangin a hi ngwa a chin chornga ni thum sungin pathin le khawa konin a ki holim pe a khulzin na tin zo si le a pathin tu sei na mun tin zo sha chorng sol cha polin a chon ngai na banga chornga ni ni nei a zo langa lukbung li chang som le gup langa a chon ngai na banga chornga ni nit pa chu koi he tiwa krista hu hing pu chi lo ong ai le hi chi hu hing pu pa kai jesu krista kin bol pa sol cha pol chu hikit chula ama ang chun krista chon ngai na bang le ama chon ngai na bang ta in chornga ani ni ne ti hi chi paul hi zeus mi a hi ze le zudate la ani chon na me ja chon nga ni ei lo he ka so pi te ho pathin mi te in ani ding dol le chon nga ni thing sem ti la pathin a phu do pa chu mi ma dian ki sim a hi ti het na mel chi na dinga sol cha pol ang chini kho ani ni na he pol ki hi po ye so pi te ho Matthew bung som ni li chang som ni na ang jesu christian ki chen tan sei kin in na zam naw ni khu chu phal bilai a hi lo le chornga ni hi lo na ding tawun ati kin ai ya chu jesu christa wana akal to zo kum som li zo langa thil so ding ani sei jerusalem chu rom sipei te hoin elo rom lengam mi te rom leng te ain su sit ding wai na hun do di wa hi i chi khwa chu na zam na ni khu chu chornga ni hi lo na ding win ki chi thei win tia warning api sadiam di mai hi chun ki chen ta phun do chu calvary cross a thi zo nung jing zong sol cha te hon zong chornga ni ani ve ani jing lai ve ti chu ki chen ta ki mo do he gentile ho jong chornga ani khu thinga ho in kai ji hi lo ham ti question poi mo ta ai gentile te ho dinga chu chornga ani ki ti hi koim chan ata san ngai lo ai tu lai ho christian te la dinga chu na chornga ani chu jude te mi bau se dinga mi ti ya le cho ai wang ka so bi te ho koi jong le pathin lam hin pan lu zo si pakai ang sung hung lu zo sin chornga ani ni ti chu 10 commandment al sim ta bi nei holjin mi hoen lang
khu pe mi hoi lang gen cho yong le chorngani chu anit ding heti hi chi banga chu Bible pum pia hi zentel mi zo sin chorngani ani nit dan ki moi pathin hingjing pathin Israel pathin di ta ni ho zo si chu ong lut ting ta lo chorngani ani ni so ke di ki chen ta ki mo he sol cha te bung som la thum chang som li le ni chuin zu do ho chu ki khop nei na ko na apo do pha nun zentel ho chen chorngani kit jong le chu chi thu chu asai pi ki divin azo lui imo chana zu do ho ki khop zo jing in jong zentel mi chidang nam dang mi pathin thung lung lut hoyong chu chorngani ki khom ki dinga pol chu tu sei dinga tip ki jing oi hi ta bang thu sim chu nom he ke ho sabat ni ni the po nge ke ho chinya chu phawing kai the po ati lo piu cho ya chu hi chi chorngani thing ki ti hi juda mi lo greek mi lo chidang nam dang lo amit tin pathin lim le mela sim zo si pathin cha zo sia dinga ni khu thing pathin ni khu thing a hi ti chu ki chen ta sol cha ti ho le Krista hin kwa ko na le Old Testament langa Bible hero ho zo sia ko na jong mu lo thai chani he abala mak bung ni chang som ni le si yong ismail le chun jesu na zawa chornga ni chu mi hem dinga ki siam hi chornga ni dinga mi hem ki siam zo ai poi siam ti la chu pathin in adam le if asima chu zo chornga ni hin siam hi ya chu chornga ni chu mi hem dinga ki siam hi ati na isu ki chen ta ki mo do he ab get nai do num ki chu jesu thia chu chornga ani khu chu sunday zo aki khial do hi talo ham Krista thi zo in jong chornga ani omjing na lai ti chu seizui ho le pathin mi hoin khwa jong mu do pe hi ta in a velim vekit hi tibin lukbung som ni la thum chang som nga le liapat som nga le gup chu simai le hi chini chu ki gut ne hin chule chornga ani khu yong chu anai ta na hi chun galilea ko na a hin lon pi nu me ho chun anunga zuyun han le along chu iti a koi aga ve vi nei chun am ho kinung levin lo nam le thau nam tu ki gut un chule dan thu pi dung zui ni pi tia chornga nin a ki chol ngau na hi jesu krista a thi zo nin chornga ni a ki khel po in dan thu pi dung zui in jesu sai zui ti ho zo sin ani jing na lai ti ki chen ta ki mu he so pi te ho tun hap ta ni khu ma sa pen jing pi ma tan a good south thil nam tu ki choi yon han lama midang phabe khat to hlan ahung ta ve ati ya chalai ko nai mu do chu krista thi zo in jong a sei zui te in dan thu pi dung yen chornga ani ni jing ven a ki khial ma champon chong le jesu krista jing jong chu chornga ni ki pat ma sangin alung la la hi in ding ta le sung ku sunga chun vuilut a hi mani na hi chule chornga ni hlum ke chun hlana hi di chun a ki chol do nei adam lai sung sin jong chornga ni za bolin a thi ni chan ni jong chornga ni za bolin nei chornga ni ki chai chai na to ke pat na mi zo si hal than ai hum ki tho da wa na to ki pat na diu ni khuma sa pen ni a chu krista chu hung tho do he ki chornga ni zo wa chana ya chu ni cha ko nai izil do kit thai u chui iwat hai le sunday ni ki ti hi ki chol na ai po in dukan hoi khawa vanju hoi khama mezu hoi khama hoi ma cha chi ding khamwa gari to le ding khamwa iki chol nga tho tho e ma tho kit ni ki ti tho kit ni di ta iman ni wa hele chun krista tho bangai tho wa ikal sun wa na to ikipat duty na ha chi chu he sunday ni khu di ta manding dol ta chu chu he ai le akon a mi abangin van tha le tha azong chornga ani init diwatin hi chu adi momong hinam di mama van tha le tha azong chornga ani init diwa he bible chang sim hi tivin isaiah bung som gup le gup chang som ni le ni apat som ni le thum chu simai le van tha le tha o ka sim ning chu ka masanga jing ding hi tin pakai jin sei chule hi ti dinga hi la hung tha apa na ahung tha ki chan chol lu nya pa na chol lu ni ki chan mi zo si ka masanga ke ma holding a hung ding hi tin pakai jin a sei ati in son nevin a sei thu a hi pon a he ya ja ka so pite ho ki chen ta bible in a sim do sa chu I movin a he hi chi ngai dan mi hemin a sei me po in hingjing pathin thu chu he hi chi pathin thu chung ki chen ta sei he mi hem chon sit alha ma sangi jong chornga ani ki pantai ati mi hem chon sit alha zo jong chornga ani pathin ni chu omjinge ati in chu tiang ta la chon sit ki su mang zo nung van tha le tha hin khu tha iman na diwa jong chornga ani kin ding
pakai ho jing de hi di ki chen ta Pathen thun ei ko moi Pathen thun plain khana si theology ima cha jong ngai poi degree sang ta nei jong ngai poi so pitio Bible ki chen ta sei chu hi cho hi ta san ki bul phu na chu hi ta bang ta san na di ta hoi het chen ta le lei si chu ngai thu hil hem ki hil na di lo iwa mang na the ho ikipui ma na the ho zo siwa ko nai Pathenin ei le ei ki hui bit na ding na lampi chu athua ko na ei mu do sawe ya chu Pathen thutah ki ti chu ho den i chamjam i galvan chu a hi ti chu ki chen ta ki moi tu lai Christian tam ta ipizia khana sele ki bui ham ai chu ko so piti ho ikipui no ho hi Pathen thun seyon ikimu mo sau Pathen thun seyon le ta san nai i ta san pole aphai jing ti ki pui gam ta Bible a sei pa dung zuya Pathen thua sei ngai na ding pa hi mi tam ta ki hil lo cho tu na i ki hil pe nu hi adoi hi madang ei pon obedience sei boi sei ngai dai Krista ngai lut na zalle chon sina ko na ei hu hing pao ei lat dam pao mengai lut na ile thu theinau sin chu amma thu banga amnale sei ngai na pa chui ya chu pakai na thu ka ngai lo na na layam ti ai ikido jing ngai hisding le chu lagau thi lung thimuk kon hongin tin pakai ang sa ki neu sa za dan eihil wa hi dia chu Pathen thu chu ei mu sa thewe na Pathen thu hi thieng he ka so pitio chornga ni thieng nong a thieng cho he izir gam pum pi hi mizo si vanui pum pi he na cho holy land ki ti hi chi holy land na cho mizo si hin mun thieng pe na he cho Zion ki ti cho hi ki he hi chi Jerusalem ma cho mun thieng di sa ki hi cho pakai ho bu sung cho he hi chi pakai ho bu sunga cho mun thieng ki ne he amala mun thieng chung nong ki ne hi chi mun thieng chung nong sunga chon Pathen thil kiu a thieng chung nong Pathen thieng kong cho ki ne hi chi Pathen thieng kong sunga chon Pathen dan thu thieng ki ne hi chi Pathen dan thu thieng alai ta a chu Pathen chornga ni thieng gel do jing ki ti pen chu ki ne dan thu pi som la dinga ki ji sao pen a chang tam pen chong chu remember ki ti ki ne ai la New Testament a chu Sunday hi pakai ni hui lo ham hi chi tu lai mi tam ta pan sat na hi ke ta so chornga ni ti chula ki heta ai on sei lap na te dinga chu pakai ni hu zo chu chornga ni lo Sunday ni lo ham ti te ki chen ta Pathen thwa ko nai mu do diwi Pathen hin ni sagi ni ti lo hi kani khu atina am khapo na he Bible ve he ti ve Exodus bung som ni chang som ama wang ni sagi ni chu pakai na Pathen chornga ni hi he chini khu chule na ki tina to lo ding nang ma ni hin na cha pa hin na cha no hin na so pa hin na so no hin na gan cha hona hin no kot pip sunga hin na malzin ho hi wa hi jong le na ki ti to lo hil ding wa he chuteng tar Isaiah bung som ngale chang som la thum nangin na keng chu chornga ni khu kani thieng nia na deilam bol na dinga kona na hei manga kani thieng nia ati chornga ni chu ki pani a hi na tia pakaya a thieng chu za uma na gela ama na za bola nang ma nup na lam bol lawa nang ma nup sa na ding lam hol lawa nang ma thu sei lo anu ma hi leti pakai jing kani thieng kani khu ati chu chornga ani hi jing he mak bung ni chang som ni get chu ti chu mi him cha pa yong chu chornga ni pakai jong hi pakai ni khu chu chornga ni chu he so piti ho ni sagi ni chu he Sunday ai khapo na he aban la gi do nom ki do som la khat na chu Sunday hi Jesu tho kit ni za bol na kinit the hi lo ham akui san dol ta don bud di hi lewe hi nge ni the ana chornga ni jong pal ke po hi ti wi tho do ni chu init no momong ta wai jong le chornga ni jong pal ke po hi ti wi an la chornga ni thieng tho ta la hi ding dol ta Pathen in anit ding na la aza bol ding na la eihil zo nung wa chu Pathen thon a sei lo khat thokit ni kwa phat ga man khel ki chu phat man sa ba mi so pi tio ai chu Pathen thu pi ei po ne Sunday ni hi Jesu thokit na kinit go hi po in nit thei jong hi po in chong le ani huai Jesu thokit na gel do ding tia Pathen thu pi jong ma cham po in thokit na i gel do na thei sunu chu ceremony khat o ma hi chu baptism hi rom bung gup chang li hi chi ja chu
palo pinawanga Krista thila akona akai tho banga chu ei ho jong hin ko tha lam chu izot thein ding wa baptai chan na hi athi na ama to ki vui tha a chu ting ta le I ve ati baptism ki ti Krista banga thia chu ting ta ama kai tho hi ve hi chu he ya chu pathinin thokit ni chu Sunday ni angi e po in Krista banga I thokit na thei sunu le amma banga I thinaw vet sa na lim ki mu thein sun chu baptism hi ti chu ki chen ta e phon do pio he Sunday hi Bible a ki mu lo hi le koizin a hin pat do hi tam question poi mo ta ai Bible hi poi ti chu ki chen ta ni movin koi hin pat do hi tam so pitio Bible a chung ki chen ta in hitin ki second Matthew bung som nga chang ko amon athuil nawa mi him thu pi jeng thua ahil je uvin ei ho jong mo a hi ti chu adi ta nge je ya ju Sunday ni khu ki ti Bible thu hi poi mi him thu pi akona hong kal song le hong ki pan do chon hi he Sunday history ho hi event nai la ka so pi 3rd century akon nga na hong ki pan do hi tan 1st le 2nd century Christian di ta san di ta ho khanga hi ani ki mu phalo he jong ni ke phalo he anil kalnom ho chun document a zat di de ke ki ho po pan sat na Sunday ni man dan ho thu hin sei kit ve ta an la I cho ta bang source I ma cham lo he ita san diu le ikil na diu chu Bible sun chu in ya chu sei zui te ho sol cha te ho chu Sunday nia aki khop naw le pathin ani wa choi mo mong ta win chorngahni chu an hel ta win Sunday chu alut ta we ki ti nai chang khat lam ki mu lo he Roman Catholic holoi chun iphiani bolu chu amo document na Sabbath nya kon in Sunday nia ki hel tai ti hi Bible a ki sei na Protestant church ho nahi mu do po po wa hele dollar sang khat ka pi diu na hi ti chu amo ni ki tip naw he ai la tu changge ni chi ko na o sang ma paisa ka kila ngam chu koi ma cha am po nei hi chun a phot chen chu Sunday ki ti chu Bible a kon a hi lo dan pathin phwa ko na su thing len nam da a hi lo dan chu ki chen ta pathin thu chun eihil chin we ka so pi ti ho ya chu Sunday ki ti hong ki pat na hi wat ti nga hi le the earliest recognition of the observance of Sunday is a constitution of Constantine in 321 AD chu ani a he hi chu Sunday hong ki pat na chu in enacting that all courts of justice inhabitants of towns and workshop will to be at rest on Sunday it's a Sunday law elo le Sunday ki chor na dinga thopi hong ki pat na ama sa pen 321 AD chu ani a he atu sim tam ga lu be kit lew han kan sei jing sa long hi ta in Constantine ki tipa hi iwat na hi le my Christian on hi loi maximentus leng pa to ani ki do ding lai ta hi ani ki cha in ama zo na theiding lampong cho hi ta jong le tia hi pathin thui ma cha jong hi la Christian te pathin ko ma ani thousand da na umma nei zo sa popula Christian ka hi ding tia cho ani bola gal ni sa na hi ani zo ta ba ya chu agal zo lop na le kipan na za ama hi asipei zo si to rom pum bi chu Christian convert hung hi jing wai ai la ta san di ta hele pin tha na di ta ne ma Christian hung hi wai hin an hi po in ya chu Constantine the great hi rom khupi Christian sa khwa a hin khiar zo a ko na hi Christian sung hi Satan in pan sat na na sata a hin nei ke pat na chung hi ai ta san di ta 1st century khanga ta san cha ten a hin chi pyo yo si cho ama kha ko na hung mang chi a pagan chon dan ho thila ho na doctrine ki ti ho chu a hin polo na hi ta chu Christianize a hin bola tam ta hi doctrine hi cho pola ngoma ta san hong sunga hi Satan in na sata alal to na hin ki do na chung ki panai ya so Daniel bung thim gaw le khabu ko simwa thupon le khabu sim tinga hele antichrist in na sata mihim te zo thua pui mang dan Bible history a khang hong ki mu dan ho chu ki mu cho hi cho to hin ki chen ta ki mo hi chla chu Sunday le Sabbath chungchang to dol jong hi chi antichrist doctrine hobung ani pui mang na la chu ni zaw khat chon hi he ya chu Sunday ki ti chu pathin thwa ko na hi poi ti chu ki chen ta mu do the he chule Colosia bung ni chang som le li chu simai le chule ei do dalwa ichungwa batna lekha su dan thwa ki sun chu anui manga thing pela thing kila a khet be tha su be tai ati ya chu mi tam tan dan thu ki chai tai ya chu Sunday chu New Covenant New Testament Christian ho ding tai ti ho po se ai la ka so pi do sol cha pol ki chen ta lai muna se chu cross a chu
aki hian be chu lekha sut dan thu ti sung phenga 10 commandment chu asei na hinai sai lo he ai chu 10 commandment a chu remember to keep the Sabbath holy ki tiom he ai le sung phenga pa chu hi lo wa hi le chun na Sunday ki khial tai ti pa chu pan sat na thei niau cha chu lo he ve sana 2 Corinthians 2 Chronicle bung som thum le thum chang ge chu simai le mosi khuna ko na kapi ka dan thu zo si le ka chon dan ho zo si chule ka chon dan zo si ato do wai le na pu na pa te du nga kanapi le si akona Israel leng ko chon do kit lo hil ding tai tia asei na muna chun milim sim thu ho chu akoi jin ai mo si dan thu ki ti chu le kha dan thu ki ti pa chu ni in 10 commandment sei na chu ani lo he ale som la lina ai wanga Pathen dan thu chot pha ki ti hi ti zat ta hi lo ham Pathen dan thu chut pha ki ti chu ti zat tal ki chat pe ne so pi te ho Matthew bunga chang som la ko chu simai le hi chun ko hi jong la hi chitu pi anyaw pen la khat su sia chule chu to banga bolding hila chu van lenga ma anyaw pen a ki sei ding hi chule ko hi jong le anit a chule chu to bang ma hila wang chu van gam lenga ma alien pen a ki sei ding hi Pathen thun ki chen ta chor nga ni thieng chu a thu pi bang ta in diwa ki chen ta ai sei pi oi he chu Pathen tu se hiya Bible in ei ho ta sansa te chi pi dinga eihil naw thutah chu hi poile ka so pi ti ho tu nya ki cha lo hi le lung halo hi la Pathen thui din pi nga hi ti chu ki chen ta Pathen thun han san na ei pi oi ama wang asu si te dinga hil ho chu Pathen thun ki chen ta achung ma lung ning asai sa umin he hi chu mi zo sin imu so ke he amo nga ipija Pathen in chor nga ni ani sim ham ka so pi ti ho ipija chor nga ni sim ham Bible ki chen ta sei Ezekiel bung som ni chang som la ni chu kalwaling ke ma amo so thieng pa ka hi a het thine dingun ke mal amo ka mel chi na kha iding ka chor nga ni khu ka ni pe chor nga ni khu ki ti hi Pathen hi ei so thieng pa wa he chu tieng ta le Pathen le ami te ki mel chi na hi Pathen hi thil sim pa Pathen hi ti bon cha he jing thina Pathen ani pi chu hi a chor nga ni chu reject i bol wa chin Pathen long chu a hi na jo si chu reject i bol hi ti chu ki chin ta chor nga ni chun ei wat sa oi ya chu apoya poi moi Pathen chor nga ni thing he thim lo ki ti Pathen character a hi na anun le akhan jo si chu na sa lowa bol ti na aphot chi na hi in ya chu ko so pi ti ho hi ta banga poi mo ya chu Pathen a chor nga ni thing hi het thim na te diwa chu ei na pi wa he ele chor nga ni khunit ding hi chan ya poi mo ham James bung ni chang som ai mi khat in dan thu pi chang si ni su han khat pen pela ki smo tel abon cha chunga thin mo changa hi tai ati tul thad hi John bol hi in gut cha hin ki ti ho chu Pathen dan thu Christian ti adinga alo thelo i hin piu ngan hi chula zui ha sai ma cham lo i hin pi sau i zo sangan oi ai la chor nga ni thieng pa chu zui lo na te ding le na sa lao bol na te ding a chu 10 commandment ki ti ho ki somang tai tia hi Pathen thu zo hi le pui ding hei koi ding ti tu lai Christian tam ta chi pi ta cho ai wa chu ka so pi ti ho tu nya hi i set diu kha chu Bible ki chen ta se koi jong le 10 commandment chu ko zui han lang khat zui hi jong le bon cha chuan ki sumo he ti jing ai mi zo sin dan thu pi chu ipom su ke we ipom num lo chor nga ni thing hi Pathen gel do jing ati pen chu he chu tul that po hi ti win gu chat bol po hi ti win Pathen dang ho po hi ti win milim anga ki subu po hi ti win Pathen mina ki chim po hi ti win thil lo sia perfect jong le tu nya pa kai jin gel do jing atia adan thu pi khat nui si tai bol naw le ichut pha pe no chu e ho dinga man tha na ki su mo na pi pian ngi thau din ti ki chen ta Pathen ton ei mo do sa oi hi chi ngai lut na oi na Pathen ngai lut no e ko na oi izola liu ma cham poi ilung thim wa chu hei koi ding inup je mai me hi ti ki chen ta i mu do he ko ya hap ta khana ni khat pilal ding a Pathen a dinga Sunday ni yong ni khat ngan ipi hu chula Pathen a dinga hi chi bang banga chu Pathen a chor nga ni chu init diu le iza bol diwa adei chu hi cho ai ma Pathen tu sei pa chu kinil kala Bible a umlo pa chu ki dom sang chu koi nung zu i ham hi chun azau ting ta le sa hu thu wala ki buina hom ting ta le acham lo ila Pathen dan thu do ding le mi him te
sei hat wanga ki tol dem dom dinga hin ku iman na diu lampia ko mu sai bo eso pitio hi tia cha pathin hing ding ai dei povin pakai thu banga sei ngai ding pathin tu ni ai ko bin he thu bun bung som le li changup zo wing ke man van lai zo la van tin leng le ha kamu ama chun le si chunga cheng chitin nam tin phung tin chule pau tin pau tang mi te hoinga sei phung le dinga tun so ki pan thu pha anai a hi thu bun bung som le li van til thum thu pu chun van til khat na chun ki chen ta sei chitin nam tin pau tang na ho hinga sei phung le tun so ki pan thu pha ama chun on stan samin pathin gingun alo pi jiwa chayun aye cha tu tan vai hom pa lung tai so le van le lei tui khang lin tui na zo si siam pa cha hovun che be so na ti ya cha bible chang pathin ni creator a hi van le lei si siam pa hi thiro si siam pa hi a hin ti ting tal always connected to 10 commandment number 4 hung hi jing ai always connected to chornga ni dan thu pi to hung hi jing ai ya chu chornga ni le pathin thil sim pa hi na ki khan thei lo hi ya chu thupun bung som la li na a van til khanan asap long chu mizo si pathin nan thu banga I chon diwa e ko hi in adi sana vanui pumpi hinga pathin gel do jing ding a sei chornga ni pen chu mizo sin ai mil ai ta ya chu I gel do su ke pathin dan thu bang ta vanui pumpi I chon diwa chu amai hanga sap mai hi chu ki chen ta tunin nunga dinga thupoi mo pen God's warning message kiti chu he ai chornga ni kiti hi tunin nunga dinga worship to dollar the most controversial hung hiding ding ta le Satan le pathin hi hijiten ya hi akido na chung pen hung ki moding ai hiji a chu van til hin na sata hiji sunga hi iman tha lo na te du le thina lam isun lo na te diwa chu pakai dan thu bang ta le ama holding dol bang ta ho wa thil sim pa chu a thil sim pathin a hi na bang ta iza bol na diwa adan thu bang ta I chon na diwa ko na abole a chaina ka do nom chu som la gup na chorngani khunit hi ke mami mal ta ei su kha thiam hi nge impact anei ei su kha the he isgel bung som ni ni chang som ni gup na amanu thim pon ke ma dan asu ke win ka thil thing ho asu bu un amon a thing lo khan powin anyim le anian jong a khan powin chule ko chornga ni khu ha konin ami no sial monga alla owa su bun om tai ya chu pathinin malaya thim pu ho ani pho sal na chu tu lai e ho dinga pastor reverend holam kai ho josi a pho sal na pathin thu hil josi a pho sal na ai pa kai dinga a thieng abu anyim le anen ki ti ho hi ki chen ta I khen thieng wa na chu tieng ta le hi chi a chor nga ni khu thieng chu isu bu lo na dia pathin ki chen ta tu nya eihil na he e chu vanui pumpin pathin chor nga ni thieng chu asu bu he ka so pi tio na sa lo a bole hi chi chu hi lo ding in pathin tu nya he ki chen ta mizo si in asilai siam phatwa a koi la yo si he jong wa ki ti ju choi hong hi ai he chi ding a chu pathin tu nai nang le ke mo pu nai pi he Ezekiel bung som ni le ni chang som tu la he chung kalung hi mo na chung wa ka sung han kalung han na mei kong am ho ka sumangin a chon naw dung zia le thu na chu a chung ma ka pi dai tim pa kai jin a se ye chu chornga ani nit lo chornga ani subu ho yong chu pathina bon cha ni su mangai tu nya jong pathinin ko chornga ani hu gyal do jingin atya avela asap jingai Old Testament thu ompoi New Testament thu ompoi hi chi pathin dan thu chu ei ta ki hial ti nei lo hingjing pathin dan thu choi hi chi chu pathinin tu nya hi ngai lut na one ma ei ko wa phatam ta ei pi wa ka cha ka thu bangum min sei ngai in ti chu pathin ei ko naw hi jing hi ei gi naw jong hi poi dei lan ki simin ati chornga ni thing ki ti chu so pi tio pathin I hoda burden dinga si mai po nei iki pa na dio idam thina dio pathin ngai lut na I mu be che thini dio leisi na idam sot na dio a bon chakia physical spiritual mental health iza kayo sinai thina pathin hijinu ko api oi burden ima champo in dan thu nit lal mana nit te dinga api no mai po in kipa ta halta simta ni khu hi dinga pathin ei ni sa nom zo ai po gi e poi adi pathin to ki vop khom na ni hu ki pa na ni khu hi zo dingai hi chu chu he pathin tu na api now ei gon pi chu burden pogi sata nya pathin tu na hi chin khunit ni ai ko e po in tu nya hi na phat thei chan na ding na thil phat chan na ding khat thil ki ti chu na da tha nom lo
kipa ta na dal zale hi chi banga chu chor nga ni ki ti chu pathin e ho zo si phat theina dinga agu na hi in i ho dinga po gi ma cham lo he luk bungup chang som ni lup chele na ho ka sei thua la na chon lo wa ibola pakai nei tiu ham ya chu tu na hi pakai sei chu ngai lo hi lewan pakai ti naw jang phachum lo di ya chu jesu christ na kam chang ta ne phone to ipi ja pakai nei tiu ham na ho ka thua la na chon bowin ati ya chu jesu christ ki chen ta sei ke ma nei nge lut vai la ka thu pi na ni diwa hi ati me thiu bung som la kha chang som ni le ge tong gim te le pu gi te ka hi nga angun ke ma no ho chor nga sa ngi pakaya chor nga chu ipi ham ti chu ki chen ta ama a chor do ni khuwa chu ki chen ta eihil sa no moi spiritual rest ki chen ta imu thaini dewa chu physical rest ki chen ta pathin eihil ma sa noi tunia a chol du na poimo zidan he thelo chin ipitil hagawa krista chornga ka hi iti thei dewa na ya chu chornga na krista umpa chu ki chen ta apoimo dan agil dan he theina chu pathin ki chen ta ama thupi banga a chornga na pa chu hi chini khu thieng chu gel do jing dinga pathin tu na e ko mo he hebrew bung li changa chuti ma chuni ko ma chun itin sei ki le hi ti ho ka chornga na lut lo ding a hi ve ati krista chornga lo zo si chu hi chornga na chu lut thei lo ding a hi chang ko lang achung ki chen tan sein hi chu pathin mi te ding ki chornga na om jing na lai hi chu pakai dan thupi bang ta a chornga ni khu thieng ha ki chornga na physical rest physical mental rest spiritual rest abon cha pathinin complete rest e musa num pen chu he thailo hila vai krista chornga anamun chu pathin e puilut lo hil de he thu phun bung som la ni chang som la sigi chuta chun gul chu mai nu chunga chu alung hangin amanu chila ho pathin tu pi ne le jesu krista thu he tu sa zop mo chang si chu to ki sat dinga kon do tan a he pathin thu pi ni a chornga ani nit ho hi chi mi ho chunga chu gul chu lo hang he tu nya hi chi gul lung han na mi chu i thailo wa hele pakai thu banga lo hi ve ti chu ki chen ta e phon do sao he thu phun bung som la li chang som la ni na jong chun hi cha in pathin tu pi le jesu ta san ho thunit mi thing ho thu ha je chu kilang e ati a thu pi banga chon ho chu mi thu ha he ti chu e mo do sabin chu le thu phun bung som ni le ni chang som la li na jong hin thing chu lo theina ding le kot pia lut na khopi sunga lut thei dinga a thu pi din ho chu nun nom hi ve hu hina kot pi sunga lut ding ho loi hin thing ga ne thei ding ho loi chu pathin thu pi nin ho cha hi ve pathin thu pi banga chon dinga amma chor nga ni ko thing ni na pathin tu nei ko e chor nga ni ki ti hi pathin ni thil sim pa hi chor nga ni ki ti hi pathin ei su thieng pa hi chor nga ni ki ti hi pathin le ke ki mel chi na hi ti su ki chen ta hi cha subject ni e mo do sa hi ai la hi chi ni khu ni chor nga ni thieng apoi mo dan pathin to ikinei naw le phat iman khom thei naw phat pen chu tunai satan na sata attack abola remember to keep the sabbath holy pathin to phat man khom na ding gel do jing ding pa chu tunai satan hin eng sit le hot na mihim te lung thima kihel na di lo zobuloma mihim apui ka mangama pathin thun asei pen agyar neps a bible to say chu na sa ma bol sa te te dinga pathin dan thu do dinga ilung thimo e he kon pi oi ai la ka so pi ti ho chor nga ni thing ki ti pathin ngai lut na a e ko naw ni khoi nang to phat ka man khom no mai nang to hun ka man khom no mai nang to ke pa ta ka khom no mai tia pathin in e ko naw ni kho choi hin khu e pe pau to sun i pi ja phat man khom na ding ni khu thieng ta aman agon pen i man khom nom da diu ham na hing nu na hing pa na nu le na pa to hap da khat jing no ki khanai lan lum hali lo ham ai lo le na so pi na loi na pai ai lo le na gul ngai ta ham ai lo le na dong ma ham na ngai pen khat to chom khat na ki khana jong le na lung hala pul do nen khu na man helo ham mihim te chon sit al ha zo zo chun pathin le mihim te hin phat amang khom thei ta pon idan hun ta bang chun pathin hong kum hlan adam le if ta bang chun mihim te to hin khu mang khom thei ta pon yan lang jong la pathin phat man khom te te le mihim te to chen khom na te te ding mo si hinga I want to deal with them ti in alhambo ahin sa sa in hi chun mihim te chon sil a chun hong cheng khom pi jing nei hi chbang chun krista jong emmanuel tin
ai hola Pathen chu ahong chengin hi di chan ihung pi kit vinai ahin la Adam le Eve bang chun ta sa physically ta in Pathen to icheng bom ta thei ta po hi jong le Pathen hi mihim te to atti la bula ko na chen bom jing dinga hi Pathen hi lung hal na nei jinga ki gut na nei jinga lampi gun jinga ya chu Pathen le mihim a ki khan na pen mihim ten po na ji hei jong le hen Pathen chu na sa jingin mihim te to chen khom jing na thein ama to phat man khom jing na thein Pathen hin alternative lampi agun jing he sim ti la ko na hi chila chu chornga ni khu jang hi Pathen to acha te in phat aman khom thein dinga chornga ni thing ani gon khat chu ya chu ka cha nei ngai lu le ka thu pi ni in atia ki pa le thanom ta thagawa ki suhal ding le ta sa ki su hal na ding ni khuai Pathen hi chin khu chu ani go nei family time friends time party time ki to cha mi mi na dola ki ngai sang su ke lo recreation time ki to cha nom hi lo hi chi bonga chu hap ta lung ke na to ding zo si tongin ni sagi ni chu pakai na Pathen ki choru ni khu thi nga hi chu nangin na su bu lo ding hi nang ma lung dei bol hin ati chu phiam ti ke to khomin ke lung dei bang chonin kin ko khom pi nu monga khom a pha iman khom ding ati na he so pe ho Pathen chu nei ngai lu dan chuna amma to phat man khom ding hi chan ya chu Pathen in privilege APOI leise kinota ninung lama kino che tan mizo si hin ama ne le cha ding ama sum le pai mu na ding ama kin la donga ki sa bui na zina setan mi him te bui na thei chna bui sa jang etan phat ong nei man lo hil Pathen ho man lo hil dinga hi Pathen ji jong gel do man lo hil na setan mi him te su bui ta ni hi chi khanga chu mi ta we so pi ti ho hi chi phat lai ta chu hi Pathen in amma to iki khan gam hlat lo na diule amma to iki nei che jing thina diwa ni ho khat sut gel do jing in tia adan thupia chornga ni ei ko mu na ti chung hi tu nya Pathen na ko na ni kho amma to phat na man khom na ding ni khui thanom ta na man lo ding ham Pathen ko ma taw hi ti pakai ka lungkot hongin nang to phat ka man khom nu me ti hi het thim theinaw pakai nga ki thom hi ti chu ti le chun Pathen het thim na lungkot hongin tin pakai ngai lut ta bia ngai lut heding ibon cham gi kovin hi chi pakai dan thu bang ta chorng ani ko thieng ni hi pakai ngai lut na gil pen achung pen ki phon na jong cho hi ti chu tu nya avela i sabji wa ko nai mu don cho he Pathen in thu ta he thiem thein ai pi han lang han san na jong ai pi han lang a thu ta bang ta Pathen ai ko naw sangam theding in lampi ai sim pi tin ma ai pui taw han ti chu pakai mena ki tip naw next episode na ikimu kit hin Pathen dam nai pitaw han ki pai